Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza bakunzi b'umuryango radio. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique, tuje mu makuru atandukanye ari kuvugwa, ariko by'umwihariko murabizi ko nta yandi makuru ari kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no ku isi yose usibye imirwano M23 yashoye kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 rero umaze kwigarurira umujyi wa Goma. Kuri ubu biravugwa yuko uyu mutwe ukomereje imirwano i Bukavu. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix yatangaje ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano werekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero Jean Pierre Lacroix yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyo ku wa 31 Mutarama 2025. Imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ngo yatangiye nyuma y'uko tariki 26 Mutarama 2025 M23 yigaruriye umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru ari wo mujyi wa Goma. M23 yahise itangaza ko izakomeza urugamba igafata na Kinshasa, ariko ibwira guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ko niyemera ibiganiro bigamije gushaka umuturambye izahagarika imirwano. Jean Pierre Lacroix yagaragaje impungenge ko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi yaho uyu mutwe uri nk'uko wabigenje Goma. Ati urabizi, ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise, bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose za diplomasi mu kwirinda ko ibyo byaba. Lacroix yavuze ko amakuru yahawe avuga ko M23 yari igeze mu birometero 60 uvuye i Bukavu. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byatangaje ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo bose bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu ngo utigarurirwa na M23. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi nabwo bwahise bushyira imbaraga mu kwinjiza abasivile mu gisirikare ngo bafashe kuwurinda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira ryatangaje ko abarenga 300 b'Igoma no mu bice bihakikije bavuye mu byabo. Aya makuru ari kuvugwa kandi ku bigendanye na M23 nuko u Rwanda rwahishuye ko Kongo na FDLR byari bifite umugambi wo kurutera. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacanshuro b'abanyaburayi ngo ryari rifite gahunda yo kurutera. Ni amakuru rushingira ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Gashyantare 2025. Mu itangazo ryashyizwe hanze, u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zivuga ko zatumiwe na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nta shingiro bifite, kuko ziri kurwanya abaturage b'icyo gihugu ndetse no gushoza intambara ku Rwanda. Rivuga ko amakuru aheruka yavuye i Goma yamaze gutahurwa n'ibimenyetso bifatika byerekana imyiteguro yo kugaba ibitero yateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo zirimo FDLR, bigaragaza ko intego y'imirwano atari ugutsinda gusa M23 ahubwo yari ugutera u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko hakenewe igisubizo cya politike mu gukemura ayo makimbirane akomeje, runashyigikira gahunda y'inama izahuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse na SADC. U Rwanda kandi rwamaganye ibirego byashinjwe ingabo zarwo mu itangazo ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango wa SADC yateranye ku itariki 31 Mutarama 2025. Muri iryo tangazo, SADC yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'umutwe wa M23 uri kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera akarengane no kutitabwaho bikorerwa abatutsi bo muri icyo gihugu, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. U Rwanda rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda, ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivili, bityo ko zidashobora kugaba ibitero ku basivili b'ikindi gihugu.
Ingabo z'umuryango wa SADC ziri mu butumwa bwiswe SAMIDRC zinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 2023 zisimbuye iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari zifite ubutumwa bwo guhosha imirwano hagati y'ingabo za leta ya FARDC na M23 no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Zari zifite igihe cy'umwaka, ariko mu mpera za 2024 zongerewe igihe ngo zikomeze gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23 no kugera ku mugambi we wo gutera u Rwanda. U Rwanda rwongeye gushimangira ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kugaragaza ko icyo gihugu kigomba gutera u Rwanda ndetse kikanakuraho ubuyobozi bwarwo nk'uko byakunze gutangazwa na Perezida Felix Tshisekedi. Bakunzi b'umuryango Radio, twigeze kubabwira ko uyu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu yabwiraga abaturage ko nibamutora agomba kuzatera u Rwanda. Rwose yabivuze kenshi nk'uko twakunze kugenda tubigarukaho, kandi rwakomeje rugaragaza ko ingabo za SADC n'iyindi mitwe bifatanije biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira uruhare mu bibazo by'amakimbirane aho kubikemura. Ati biragaragara ko SAMIDRC hamwe n'ihuriro ry'ingabo bafatanya zirimo iz'u Burundi, FDLR n'abacanshuro b'abanyaburayi ari izingiro ku bibazo by'amakimbirane. Ntabwo bakabaye bari hariya kuko bari kongera ibibazo mu byari bisanzwe bihari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yaherutse gutangaza ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isaha n'isaha rushobora guterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakikije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu. Ati twakiriye amakuru y'uko isaha n'isaha RDC yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zihoraho kugeza igihe bigaragaye ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zavuyeho. Turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za RDC. Aya makuru ya leta y'u Rwanda ajya gusa neza n'ayatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro nka ALC M23, Corneille Nangaa wavuze ko intwaro babonye ubwo bafataga Goma zigaragaza ko hari undi mugambi wari uhari urenze wo kurwanya M23. Bakunzi b'umuryango Radio, murabizi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu hari kuba M23 yarigaruriye uyu mujyi. Gusa abakomeje gusaba ko ingabo za M23 zava muri uriya mujyi ni benshi. Ibihugu bigize umuryango wa G7 ni ibihugu bikomeye cyane ku isi, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, nabyo byasabye ko umutwe wa M23 wava mu turere twose wafashe, ahubwo ikagana inzira y'ibiganiro. Ibi rero ibi bihugu harimo nka Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bw'Uburayi, aho buvuga yuko uyu mutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane bamaganye ifatwa rya Minova, Sake na Goma. Iri tangazo rero rivuga yuko ngo dusabye M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda guhagarika kugira ibitero byongera gutera mu mpande zose. Gusa u Rwanda rwakomeje kugaragaza yuko rudafasha M23 ndetse na M23 nayo yakomeje guhakana ko nta bufasha bw'u Rwanda yakira. Turabashimiye cyane rero bakunze b'umuryango Radio, mukomeze mugire ibihe byiza mudukurikirana, mukanda subscribe, share, comment kuri aya makuru tugenda tubagezaho. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique, mukomeze mugire ibihe byiza.